Ninjani msakazi? Ibizo lami uNdodana Ndlovu. Ngokubuya mbuya enkaya esigabeni esithiwa iGoye. Yikho lapho ke engizalwa khona ke. Kodwa kwamanje ngilapha eGoli. Lapho engisebenzela khona. Ngesimo nje selizwe lethu, ikhisimusi besibhekela ukuthi nathi sinezifiso sokuthi seyidlalela emakhaya, kodwa ke ngesimo sokuthi ilizwe limanga kahle nezinto ikakhulu ekudura nomnotho yiko kusiphoqayo ukuthi kube nzima siye emakhaya. Kodwa ke mina njengami isimo esimbamba umsebenzi ngoba ngisebenzela khona lapha, ngisebenza security, kodwa ukuthi ngekhaya kuba nzima ngesikhathi kaDisemba. Yikho lapho manje sisebenza nzima khona, sithatha leave kanye ngonyaka nje. So ngenxa yelizwe lethu kunzima ukuthi sihlala njalo sisebazalini bethu ngamakhisimusi sihlangane nabo. Sesihlangana nabo lapho manje thatha leave phakathi konyaka. So ubunzima esibhekane nabo msakazi wami. Sithanda ukubonga uStudio 7 ukuthi usiphathise kumthwakazo ukuthi inhlelo nento zonke esifuna ukuzizwa sibe kube lula sizwe isimo selizwe lethu nezinye zangaphandle kwelizwe. Ngiyabonga kakhulu msakazi wami, mina igama uNdodana Ndlovu, ngiya enkaya, ngiyabonga kakhulu.